salon. Hi baby. Ndagusaba ikintu ushobora kuza mu mwanya muto cyane akubona icyo tuvugana. Ndakwinginze wirengagize ibyabaye niyo uze tuvugana. Ndagusabye. Yeah, thanks. You are welcome. Irengagize ibyabaye. Sishaka. Mviriza ndakubwira ikintu kimefasha umvirize. Ikintu cyonyine kituma umutima wanjye urema nuko nokubona uri mu munezero. Ibihe byabaye tubyirengagize. Ibyambaye ko nabyo sinabitegeka ariko ntarira. Ndahagize kumumvanga ndabihaje. Si ukuvuga kukumvanga ariko mpaye kanya gato ndakubwira ikiri ku mutima. Nari hano amakosa yose nakoze ntabwo bikiri muri jewe. Naratahuye neza ko byambaye kwari ukutamenya mbabarira. Oya. Mbabarira ndagusabye. Ariko basi ndagusaba ikintu kimwe. Urakinyemerera. Ndagusabe basi akantu kamwe gusa shiramwo gusa muri phone ucubuka kuyinyoje ukayumva basi umutima wanje uraruhuka. Got you get it, baby. Got you get it, baby. You're so sexy. Got you get it, baby. Got you get it, baby. You're so sexy. Got you get it, baby. Got you get it, baby. You're so sexy. Got you get it, baby. Got you get it, baby. You're so sexy. Gera hino nkubwire mu matwi visi icyo ushaka kukongorera uburu wande utabaye uwanjye uburu wande utabaye uwanjye je bebona Bakwiziwe. Shakira kuberera ariko shima wambabari Ariko nashaka kuvuga ko nibivuga kenshi. utanse kugira ngo nta kibazo. Ntabwo. Wow, bye.